sebat cinta Yesus pada dunia. Kaya usanong kasuwabon, usanong hari Sabat, kumadati din sanan. Amo putut-putut rarayo dati mo sikaw kumakinurahingan, mantad na pantamangan nagi berkat-berkat ti mandisyo parikoto kumadati, lebih pun kasuwabon na bayno nga ano to kagud kapag yampay mayad kay sisan iti. Kanaw may dati pati lambuso, yampay dot magisisa ta kapag iswang sambayang. Kinurahingan isang radyang sorga, kung sikaw dot kaswabon na sabat to bayno, kano kagwe head kapag yampay, mayad kay sisan dot sambayang kaswabon iti. Kung sikaw nagi dot panghakan no mayad kay maraton bacaan pamuridan di kaswabon na bayno. Patilambos kagwe head ay maya dot panambarasan iswang ko boros sa dusun nagi kapangimbulayan boros-boros no maya dot panambarasan ako sobon na bayno. Mayno patilambos saot kasirbaon ginaw dahay kabon dahay ginaw dahay monarimad nuno na pay imbulayan mayad ay panambarasan no kaswabon iti. Tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaswabon na po baynohom tulo na po panambarasan dati nga miyampay kuwasa kinorohingan. Pinayimpaw iti panambarasan natin isuang dot Zakaria buok ka-4 ayat ka-6. Hiti na pod minaboros nga boros sisiyo kumadoho iti not boros sa kinarahingan kumad Zerubabel okon kom miyampay kagarason kawakason okon nagi kom miyampay dot kagarason suway ko miyampay rusod ku boros sa kinarahingan. Isuang dot pikaruhangan ikamoyon dot tumilambos sa pod sumubo iti palajaran dati bayan at isuang dot tansi dot itamodon isuang na pikaruhangan nga naritanda hitid iso na pohit hano-hanom dati milod ilagon isuang nga pikaruhangan nga iti kamoyon dot conflict. Nugati kamon do conflict bo. Hano-hano kamuti kamon pod hano-hano nga hampir it milad aharo. Agu mo iti kamoyon dot conflict. Teko kabalingkahangan isuang dot keluarga teko pikaruhangan. Do kayo na pod ay kabalingkahangan na mikaruhangan nuno. Tumaya ano ko hara na mustahil aiso. Hali piyah dot ino pa panambarasan dati di gulo nga minangimbulad. Kano po hom pirolinay dati dot miyambalut. Tumunangon do. Kumawin nun do. Mo'y ino pa danday pikaruhangan ni di nga ay alumi sa kapurimanan. Ino pa hit nembulayan dati nga dicadangkan isuang pembalutan san taon sumuang nandad pembalutan di hara ko kogos miagal ko ay pertunangan sumuang nandad kumawin.
ato ko po kasuang ilo kamano kumawin nga tumanood to ko pangadit counseling pranika. Amhiri nundod cadangan no inapay kapailan, cadangan-cadangan iswang ket pikaruhangan nga manundod dit i tukang counseling pawalado. Handia agumo nanday imbulayan. Nga atapati det sairaan po kasuang pikaruhangan, inapahit kabalingkahangan da iswang pikaruhangan nga amo na magidu. Haron na po no kagadi naretan di tambalot dati ti no. Sedangkan do iti piadila omnipon nga okokot iti nipon iti dila. Kokot ti mo ti makan 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 toko minguyom toko sigagam okokot ti dila. Kahasil lundod ay impunan dad okokot nga hiri na timpunan dat gumandasan da dila. Ano simbayan na mga mangkan ngakan moboros nga mamurolay ngai. Jadi iyo kayo na pohom piro na taon na mikaruhang aiso na dihot piyoduhan ka aiso na di pigagalan ako. Inapay di gulo nga piro na lined mikaruhang haron na hapot taon haron ni limo na hapod da taon talo na hapod da taon tok kumnong katina na dit ikamondat sa kirana pod it karaja-karaja nga no katina na di karaja dadi apatut tet har masalah ka har kabalingkahangan nga amo no mogidu hampir tidak dapat dielakkan. Haron na po inapahit pisuayan idi masalah kabalingkahangan di nga haron na po ipahit itangara at nga silihibod piyoduhan na sumono mantad ko ipisuayan. Iya orohian kod o sinasinit rapawon ikaruhang no orohian dit aosin momonsed milu iya na po nga orohian ko dit ayami ikaruhang no orohian dit milukaw it opoit ot ay agumumilo amhiri nandad ay mimbulay nandati kamayon dat konflik iswang pikaruhangan. Haron na hit misuayo pendapat tok orikot tamatilot misuayo pendapat nga timpunon ni kagud ay ba kapigogolir iti di ba ay kapiyado nga hirinon dad sa pisaybaw da boros. Miagal dod nawayaan la iti napagya WhatsApp iti nga haragya ti profile gambar profile. Jadi mantad ko mikaruhang ila na po di profile nga natilambusan di miganding kadua tulun. Nga haro higado koy kasalo dat ay mamarait dohod tandu hirinan dad kobasan ta kan pagya mamarait tet dengan hormat ta kapuriman nga mamalahaw ta kan patit kongonduan nga sister sis ka nga iyoho indo nga siso ni do kayo iyoho nga siso ni do kayo nakura tu mitalad gya gambar
nga iyoho nga kombalid momosisid dito nga kusay lah, iso na po nga El Dodoroni. Iyon na pa'y ako po nakatuton ni siya po nakasisis kumumangis siya. Tu miagalidit o bingung-bingung ako di ngaran ni siya, tando ka kusay siya ti. Jadi may kuno pa din sis lah, po nakasisis kumudi nga paylo ako di siya talay det ay kapagulo na po nga adi siya. Iho na pati nga akon kasis, kasyo kumo pa nga kusay. Tu ilo gya profile at aailan da sumuano wa. Jadi yo kayo nga mamaray ti doho sis det isekirad hiri WhatsApp, gisembay na nga haraw po. Kangku dadi di karohangku ay gantian ko na di lo profile lilod haraw ti pamadi kasalud iho na po nga tando kangku. Yun doh napakatuhom gantian no po no profile num ilo dohod profile nga gantian ngay uno po ka. Ay akoni ko iyo di akoni ko ay nunuh nga gumo gadi la kasalo boh Kang. Ay mamaganti ka na po gantian bagai kadudum adil no ka. Hiri nga anaru nahi pinibarasan iya di mitogod damang ko kopi iya di lumasu na ginawa boh. Hiri no nga ilo komondat misuay pendapat. Hiri nga ay momonsoy na ino po hit pikaruhangan di nga lumaso ginawa. Umbal kago kosodop karoytay na di dahi pasalot iti molohing. Iyati damogyang Pinay, pero koyo kumagang Pinay ihay na pa nga hopod tulon. Tumomo di kadang-kadang sis Doroni taud-taud ako hindi ka sis kano pa dit karuhang ko nga iti na pomolohing nga iyati na po tanganak nga haro ka po siyan sandiri. Jadi ilo molohing dati nga haroy ka po siyan sandiri. Pologasan na yun paimpasim yampay ka po siyan nila sandiri haro tiyonon, haro walay. Nga suway na di daw pendapat. Ay amo ti milod iya diri kang kuyo lah. Ila na pumulahing dati lang lumohing. Mau tidak mau isuanggot John Matajim isuanggo walu tulun haron na po hit autus teko sukarela teko paksa rela terpaksa do popasong kumulahing gat isuang keluarga. Nga hiring nga kapiakon papasungko kano nga amu kasyo pengkukurad iya kayo pasungko ko kamo okon ko sambulan 2 tulan nga gisomit ti kapatay. Nah jadi iya sebagai karuhang ket kusay pasungko kano nga kadi karuhang no amu ka. Nakagoy hirid molahing panangid dia panangid karuhang no pengkuro pasungkuan nulat keluarga no kamo pasungkuan nulat molahing no kamo. Nah hiri nga silinad isuot ay kapiyo tunga-tungan dat pendapat. Hodi nagid pisuayan da pendapat nga gumo tamo da pisuayan dati. Tanak sumikul pasikulon da hilo kano nga ay amu kahilon kadi karuhang. Kasuabon na bay no nunuon sakon
So, kirad ay ila piaon sakon nga asilihid isuot ay ujung-ujung inad ay masing-masing salirala songon sakon sa kamigila kandad kapitagod kapilaso yu. Oke, haro timpud-timpud iti napanda pisuayan iti nga magano timpud lobi kanaru deman iado gisambut iri nahit mamirubat to di timpu. Hmm, iya. Oh, bulayan di let gambar profile megal ko iting tango WhatsApp nga man gina ko ituras kopyo bo. Haro nagiit boros-boros sa tulon dat aambuli man ituras kopyo. Ngayon mo tin natulon nuridi tampuron ako iti gambar do kayo ka. Nga pero nalinay dako mo magunahom ay sebo kadang-kadang ngat kadang-kadang nga ilan na pot amo na po tagambar profile nga harat tambadan daw sumano ba atay ila nga iri ni kamon kud miswaya pendapat to ko mikaruhang miswaya pendapat right ko ila piat profile at gambar-gambar ngai itam kadua tabuk nga misway ginamo ya tapoti moti Saira na pod adapatan dati da iyati na po nga ipintangaan nilat kabalingkahangan da pati lambus isuang da pikaruhangan mumbal no matindad mimbulay nan dati kamoyan dat monasal iti pikawinan. Kada kaudot kapuriman ta kayo matid iyo di sumano sairan dat ami agala pendapat kumadi karuhang isuang ganuno po ikaw sinan po to iko isuang dat nununo po kausa na pon dahit kapisuayan na pon dapat idi nga mumba limatik kayong bulayot kapurimanandit monasol na sinumawo asan na nga gidadi paimbilang ka iya di matiri mentok na kayo ibujang lah nga iti na podi nakapikaruhang na mano kaamo nga iri ni tawayaan dati aran na poti kamon da piyangitan tumalib mantadidit ay kinanaruo dat piyoduhan kinanaruo ay pergaduhan salisi faham kapihon kapinong kapisudong kapiyontok hirinon tumahambay no matindi ginaod ay asa jadi paimbilang ka. Jadi ato ko po katilambos sa iswang ket pikaruhangan nga iri nakakuaan nakura tu tainuan ni karuhang mantimbango dat kano koy kasap koy dat miampay di siyo tu isiyo na matiot ay panako no kadi karitan diti hinggo kono pangahiri siyo iso walay iso todopon iso ponsuon jamban nga akanan isiyo kasari. Jadi kasuang to kano pendet ti kamon da pikaruhanganom ay paingkuroh piya nga harang ay ita sarot ti di kapuriman aya monasal na kumawin nga ilo na pohom kapurimanan na dati dat sayrad no pahit kabalingkahangan idi nga kanaro kausa. Hari man kundi hari na kapi hipopolambus dadamot at kapi simbar kapi tunga boros mitangkiad kita no giti kanda diti so nga
o tingkod do poy pigagalan. O tingkod galan do hiri nga sairan na pud tumingkod da mo boros ket tiad di. Hiri nandad ina pande boros at mitangkiad kita nagiti ka nga iri nanday gunaon nun moning kadidit pigagalan. Ujung-ujung ket atumboy imo tiri tam pinahisumono. Tuay lana dati iti naporogonom. Ara naporalandat manumboy di boros dati dat sakiranad iri na po nga mangigit tapi babakan. Akito nagidati dat miagalidit ayso naralandat sumaliwan manta didit kabaling kahangan idi. Haro timpo-timpo iyod di piro-piro not say no koylod iswanggot ay iti makikinangodon do haro pait apo nakapidamay minigogol haro ka tok kada nakamada ko toboyo ginawo. Ya iyod di kalau manuk. Sakirad haro hipiaduhan dati nga nuang ana tumalib bo. Tapos ila kamuan di Elda Enro dat paing puro pia kapiado nga kada na pumusaraw mitangkiad. Kasaraw to kano patiad dihom. Kasaraw pia nga kada na polombuson. Bagal no pod iswang ginawo. Ino pa'y pangongosol. Ipangongosol datid iswang kapikaruhangan nga bagal no pod iswang ginawo no. Kada na polombuso. Tu Columbus to kano po rihom. Tok orangaon matiga dirogon iri. Orangaon di pondogon. Iri no mandis yo pongo i boros dati. Jadi miagalit iswang no po piaduhan nga hiri nandod apuri manantokod iyo dit ayso o kompokon. Sanga daw, duota daw, kinda alay diri ay kaindalan nga musa susah iri. Ang piro no di linay dakod kapi boros. Kapi sonsod. Kakanda isiso walay nga ay karita nga kapi isiso sakayon. Modop nga miswayat tadopon. Iri ni kuman ko tokay kada na dati may tilambuso. Ay mano po ang pakaid kaswaban na bay mo. Hiri karuhang no hino kaya mo ay nagyaangil-angil may talad-talad. Siku-sikuan no makimaap po pogyabo. Nga iri ni kamundat ako ni ko asa nang ilo miagalit man to kano po boros tamod nga yodit ay susabo nga umbalo pugid iya kapya kawaya. Kawaya kano po ti kamundot kabalingkahangan pikaruhangan ato koy. O kani ko it miagali boroson to modot ay kapangkalot mangia didit kabalingkahangan. Tapot ni matilat gapus terus bo. Nga paingkurundad iya tumugod nukan di karuhang no iya di itu boy gapus ka paingkuro. Ba may to ka intayom nukan hiti. Hino po hit ay kabalingkahangan ni di nga agumo. Mungkin dat kopi togon. Pisuayan na pendapat. Mungkin nagi kanto nga kasuang nagitit kamundat cabaran da kausinan. Ondia. Isuang kakausinan nga mantad ko kapuri manan di pikaruhangan dat masaala na po kausinan haroy timpu-timpu dat iti kausinan nga asilid iso oralan dat kampakan pikaruhangan pitong kiadan.
Kasindualan lagi maya dot ay nukalad dilo kecurangan nu jadi kecurangan da dusun aku kosondot ih nu no kecurangan. Teuko isuang pikaruhangan nga kawayana giti kamoyon dot menderah, menderah ih. Iti na pakamoyon dot kecurangan no kamu. Arwali mati ih. Nakaumbal kau na pod inapahi karuhang nga harohot panaki wasap-wasap pasuai tok arwali mati kapurimanan. Kada no manginduo. Haro nagi ti pikaruhangan da kawaya ti kamoyon dot menderah. Inawayaan dati di kaswabon kanihab. Haro iti kusai dot haro kusai ko tandu dot mumangga sawo. Ay, ako pa nakumbal mumangga sawo lah. Nga ay madadi mumbal. Patagod pia yedit mila na po manu no tarajangay ko man tumbok ay ko tampilingan nga pususon to ko naginawa dati dat kada no. Boros sa pohom no akan da tasuh da sumano nga iti napolongon iti gakod kada no korikot da may gawoy da mumang. Ilo na kamon na mendarah nga okon na ko ititinan nga iti nagit ay kapurimanan. Hindi. Jadi ilo na pakamon da kapurimanan nga miyagal ko ata ko'y mamaduli da hinahi sawod diri. Iyo di ay siya hinumano. Iri nga iso imo ti giyahot pendaraan kumati pikaruhangan. Pakaumba lumumang kada no umang. Kada no umang. Ino pa'y apo nakumbal lumumang kada no umang. Ino pa'y nakumbal no hom mumbal gaya makiumang makukuro. Kaumbal ka na po mo ng piling karuhangan makitampiling hom makukuro karuol. Aruol ka. Tok aruol pamatampilingan nga makimapok no di adi tuminanampiling ko di adi gulo ka. Tok kom sapi gapos sapi hadihan. Suab nga manampiling mo kago. Ay rati iti adi. Haro pira-pira tulundat rumikot ta iswa nga counseling pikawinan, counseling keluarga, aylan da dati itinepot masalah iswang pikaruhangan nga haro no pandangan ni dit tukang counseling, juru counseling. Agumo nagiit umbalan toko da manginsomok da paingkura nangkod mangiad idit piaduhan idi. Hali pia miagalidi nga inapohit pemusarahan tomod it mandati sorho tomod nga ay kano dot mangiad idit kabalingkahangan iswang pikaruhangan. Ihati na po panano da kinarahingan tulun da Kristiyan nga aylan tokod lobi kagumo oralan da paingkura nangkod manguhop gisamba inapohit kabalingkahangan da iswang pikaruhangan idi nga ayad. Selesai. Pitong kiadan okon ko ay kasunsudon dot mangiad di masalad iswang na keluarga. Sakira na pod irihot
tujuan dati mikaruhangom osonong na kita kumawin, det kumawin ko nga mitong kiadi katilong buson. No di man do kumawin dati digi, tapot kapiola kadi manginsok nga ori ka tu tigai sinta idihom ieu dit susuai mo tiga ti miuhang-uhang bo. Iri ni kamanda tulundot ay iti no pamiuhang-uhang nga apurimanan delod iti no papamagunan nga daw. Iti no papamagunan nga iatoh sangano ka. Tu ieu dit ayso no masaala nga sayra da kakawin oylaan to kono gindot sangkuro kakawasan ni tawan iti tana hiri nandad mimbulahain o gumu nanda hipiswayan o gumu na masaala dat atimbaban. Ipiamang ko'y tangaraat nga o sili nagbiaduhan. Iri nandad ay nadimila salamatan ti keluarga ka. Katutukan na pohon mitang kiad no iri natasaraw nga iswang pikaruhangan milan na pohon miagali na boros kutin to to kayo mangudot tet katahambayan iswa nga ginaw dati sumono nga kada to kana may palambuso kada na may tamodo ikanta kano miagalid di tu hinggoh na kuga pamagunan da ay samasalad iswang pikaruhangan. Raja piang hari masalad ipikaruhangan bo YB nga gumi masalad iswang pikaruhangan. Nga imam-imam ila tongo mo sitar dati tongo ketua garaja na ngay dahulu nagindat iati insanan ta kano pati nga haro na pot kabalingkahangan iswangget keluarga. Jadi tambalut-tambalut dati gumuit dilo det ay aralan no mangyad didit masaala moid ada kapitong kiadi ti mikaruhang. Iyo kayuhit bertugas sebagai makamah, ketua kampung, ketua anak negeri, asaruk koruba iti ay masalah-masalah iswangget keluarga. Tumbayaan ako karait tepod mitang kiad dihay kadit mikaruhang nga iya kayo nga monotos sa dadat paparati diolo popotanduli da kagud di kapurimanan delod ay kada ako no pitang kiad ka. Nga suway mo ti gyari. Sayra na pod iri to saraw no. Iri na to saraw no di. Amo giduit kapurimanan ti di miagal ko pakaraja ko. Kasaraw ka tumingkod. Manulis ko nanda surat ta tumingkod. Kapanulis ko na pa di surat ta tumingkod. Tumingkod na pa ginaw no. Ako no kahirid. Tiyanan no kumaraja ginaw no di suway no. Iya di materi. Jadi iti iswang pikaruhangan nga mimbulay na pa'y ginaw no mitang kiad ka. Ang pihondom-hondom no materi. Akan pandad kaboras no, kalambos no. Kahangat ka mitang kiad na sikit-sikit mitang kiad do. Sikit-sikit mitang kiad. Iri nanday borason kasari. Atilaw busan no materi tang Pinay. Jadi mila na po iati na po sebagai panan udah kinarahingan ila na po pitang kiadan nga okon ko aralan dati dot mongiad iti masalah-masalah iswang dat keluarga. Noray tanda hiti dat pananud to ka kinarahingan gumu oralan dati dat mongiad iti masalah keluarga. Nakuro kakuaan na po nga kinarahingan miyampay dati. Ilo na kumanla tulo panambarasan dati miyampay kuasa da kinarahingan. Pawayaon darusad alidang Roh Kudus. Ino pa idohad apurimanan nga sakira na pod
kapilaso o ginawa tuk susah kono mamusaro ti kamundat pangahakan do Roh Kudus. Ino pa'y ganano nga tumo godo po. Yadi nga makiuhup ta kono kuma kinarahingan tu isino po lobi kagumuaralan dat manalibamban santabi kabalingkahangan ngay. Isuanggot titahak kinarahingan maya dat rusa da olidang itagayo anagi kadaw anu manukat anu manipong tadon mantada suruga. Okon ko mahanda kinarahingan pakai iti tahak daw okon ko kikiton da kinarahingan dat manahakot panguhupan daw ipaluyungon daw dahiti pamagunan kumatulon sakirened ainsanan to kano po nga monorimo popologos to kad ino pa'y rusad da kinarahingan nga rumikot kumadati. Ndia o gumuoralan kinarahingan naritan dahiti nga iati mada o gumuoralan ni siyo. Saira kawaya ta ket ti kamondo kabalingkahangan pikaruhangan sumambayang pa nga susa. Kadit ombalan ngay omoritan ngay miagalot iyo ko mikaruhang. Kaubasahan no padati nga apakapanaw hiriwalay teko hilakarita sumambayang po it apakapanaw. Kapilaso na ginawa sumambayang ko po. Hinggo po sumambayang sitaton ni karita pansakan na tumaw ano kono sumambayang ay so na tiyod Sakira modop kaubasan nga ay pasik po sumambayang. Mantada kapilaso ginawa gululumatani tiso pura-pura kodop ay so na kamundat baka na sumambayang ka. Nga sakirad haro ipagilitan datid kapilaso piya ginawa dadamot ta mitagod kanuy ka harus sumambayang ay puji Tuhan. Agat mo ti sumambayang nga dadamot ta pay laso ginawa Odu yadit osanongi kanta dadirid sapi togod-togod sumambayangan do nga maino pisoko iti kototogod dahay iti kapitagadan dahay nga duo. Yadi kahit nurid paindalanan do kayo. Amin ka nga tok sapi hadihad pondod makiampun makimaaf aya. Yadi day taramay bo. Hingga di sumambayangi nga ay may sambayang putan na kago pigagalan do ayay nga iri na dahi umbalan dati dat manalibamban. Paingkuran ang kugyad ino pohit panghakan da kinarahingan Roh Kudus rusad da alidang mantada kinarahingan kanum maya dahirid pikaruhangan sakirened iati amangada. Adan no bagya dati rid di bo anu pologoson dat ino pa'y kinarahingan nga mangahak dati. Maya da pamuhandaman pamusarahan dit alidang isuang dat pikaruhangan. Ino pa'y naritan dahiti nga iti napot rusod da kinarahingan rusod dat alidang nga isa titahak dit amu o tipong yang tidak dapat diukur o tipong nakuro kinarahingan no po nga manahak kasarid panghupan kumadati nga iati nagiit
mantad ko kapurimanan ginao dati ay akawas sa ginao dati gisembo ino pendahit panguhupan da kinarhingan mayad Roh Kudus nga akano manaybaw idi ginao dati. Ilo nadala komayon dat ay panguhupan da kinarhingan di paintalang na mantad hino no mantad da suruga nga iyati nagiit mangada tokod ay titahak ka kinarhingan. Sakiro na po kasadia toko da manarimo dat titahak isiyo ila rusod dat alidang nga iyati na pohom alabayan toko dilo kapurimanan om kaboboyuhon di kanuh dat ay mamalapaw masalah-masalah te ko kabalingkahangan isuang no keluarga. Ino padahi karahian da kinarahingan nga haradat kapuahangan dati manguka baginaw dati manarimo dati tahak disiyo. Irini kaman ko diti nud gumo na paralan da kinarahingan. Iyati sebagai pananud da kinarahingan nga gumo na paday ralan dat ay milas siyad man porikoto nga sayra na pod iyati patilambusan dati kapurimanan dati sebagai tulun ang paingkukuragyan day siyad mangahak dati. Sayra da tumugod toko nga haro hito saro dati ay osanong iti tumugod ka nga man tadi di kaun tatagod kaburangusan dati inapait kapurimanan idi nga patilambusan na po dati ang paingkuro pagyadat haro pangahakan dat Roh Kudus serad man dati taboyo iginaw dati damiagalid di. Jadi ailan dati iti napot rusod da alidang nga okon ko manahaknod binabang kuma dati nga isiyo na day kaanud mangahak dati dot manalibamban di kabalingkahangan isuang pikaruhangan. Makiano tokod panguhupan da kinarahingan moy iti na paginaw dati nga olomok lumomok popologos tokod kinarahingan ng mangahak dati magindalan di kabalingkahangan ngay moy dat inapadandahit pangyad tay ko kayadan no po di kabalingkahangan idi nga ay maya tay ko iralan dati di paintanud da pangahakan da sebagai sangulo no pananod da kinarahingan. Gumo aralan dat manalibamban iti kabalingkahangan nga orahian toko da dat ino po hiralan dat mangyad da nuno po hikantakan idi nga ay maya diti karohanian. Kaman kuno pa diti nga gumo ilo parundangan dati makamah potoy ko ketua kampung potoy ko ketua anak negeri gumo ilo ralan dat ay imilod pawayaan dati manalasay ti kabalingkahangan ti karohangan nga sebagai pananod da kinarahingan nakuro to adaan to ko nagidihot ay aralan dat itahakon da kinarahingan. Milah na po labi paguluhom ay manto kada paguluno itit isuang dat karohanian. Tu kaubasan no padaan dat isuang karohanian nga inapandahit pangyad di masalah di nga tatap na gyad rohani no. Sakira na pandad moy ta kana miagal ka makamah nga inapandahit penyelesaian nga okon ka ay sa rohani nga ay milanda dati borosan dat iti na po nga daw pamagunhan ka. Pikira-kira iya di. Jadi haro masalah haro kabalingkahangan isuang pikaruhangan
porikoton dati kumakinorohingan. Nununo po hit ay bulayan dahiri nga tumbayaan toko dot mantad pod pangahakan da kinorohingan iyati na pom kano toko manalibang bandit kabaling kahangan ngit iswang pikaruhangan. Jadi iyati it iswang dot mungkin na kopi laso ko doon mi karuhang ay pisokon nagidi sansaban nagidi tit kalalaso iti kan. Maano po bo? Mano po pisoko it kakawasan na ginaw dati mo ino po kabaling kahangan idi nga otong kiadan. Okay. Magsusuway katapurimanan Toriri mo Dato sinuwana Kadakatong haruson lihon no gitambalu Yesus kasasari korongo moduli ay soko ira sinunungan kadang kotong Yesus isombihon. Kano misisa tokod iswang sambayang? Kinorhingan isong radyan sorga kaswaban labay no insan pod on si kawyahay to nalimpupusan na dahil ti kay sisan dat sambayang kaswaban da sabat iti nakapangimbulay nagyahay right ko kabaling kahangan conflict iswang pikaruhangan. Tumbayan ni head o gumo no paralan dorogon dat may pamabak iti pikaruhangan nga atumbayan nagyahay dat lobi ka gumo oralan da kinorohingan dot manalibamban ni di insana na kabaling kahangan di kain talang gisambakano dapat tilambus kasari dot alidang ipikaruhangan dot iharo sayra da pohon da isuang got kaisisan ngaran di Yesus. Yahay tulo na kaubasanan di haro kapurimanan haro kagaton haro nagi akaraton da isuang ginawo nga may nahay ahako kada kapasay dot mamisunod kasari dahay may ino paday pikaruhangan di nga katilambus manikid timpo nga haro kapurimanan da wago dot papagirot tumilambus kasarit iswang pikaruhangan maya da pangahakan. Kung sikaw Tuhan tu hina kami ang paydahay iswang gat kabaktian da bay no hingga na porikaton dahay nga patibus karikat tihay kanud miyampay dit kombolutan kombinen ngayon iswang perbaktian. Tinasambayang dahay iswang ngaran Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kinapagyampayan dati kaswabo na bay no? Puji Tuhan to sabat to bay no? Kung ngayon kumutid hilod ay haro isa gereja dat nakombala ko na nakaulak nga mumbala ko naging may rikat at sumambayang kabay no? Ako di kailam hari makikinangod mantad da hilo dahitid kay si sandat siaran da dusun nga miyagali asusa lain da hilo bo. Hilod isay da ko kumbala may dilad gereja tongodon talupid. Wan na sama kawan na diri bagi tongodon. Ikalansanan da hinaw pa da kasari it gereja dilad di bagi. Mumbala may hilo bay no may songko duo da hilo. Bah hinako po kapirba tako dat kasuwabon da suwab.
asa nang magindalan asa nang kat ay magisisad isua nga kabaktian da Sabat to Bay, no? Dot hinggo kuno po.